The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlei than na thong ni kulathum Vaupi ni hlei sari Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiangi achang mi thong pang cheu khat ngai na usi hakapeng chunchung khwa a chinra kaple assessira kap na chu ni hinjing leya ani kap thani kadau naka chinra ka pakhat anun nak aliam tia thai ase April ni hlei zan sumilam pasha le chewa hakha assessira kap na chu motor pasar in chunchung kho assessira kap na wadong dingin ankal nu ni hin April ni hlei sari jing leya kadau nak achuake hakha CDF lein salai lian chungbik ni ramlemi phuncha a anun nak apek tia thai ase chinram kul mindat peng panpa khuwa assessira kap jet fighter panhi ni April ni hlei Zaanlei sumilam pathumin pali kara bombay ruk tiang athak ruanga kumlitluk ngak chia pakhatalin khuami pathum annun nak aliam tia CDF mindatin tuan vau ngei tu pakhat ni achim jet fighter panhi ni panpa khuwa chu April ni hlei Zaanlei ya veiruk tiang bom athake kumlingak chia pakhat kumsom sari tluk tarnu pakhat le kumhlei sari tluk nu pakhat annun nak aliam tia thai ase assessira kap jet fighter panhi ni bom athak ruanga kumlingak chia le kumsom sari tluk tarnu chu amhuna annun nak aliam chol kumhlei sari tluk nu pakhat hi CI an thlop liawa annun nak aliam ve tia CDF mindatin tuan vau ngei tu pakhat ni chun achim jet fighter bom thak ruanga siang in letual chungmi in pasha an kange chupina mindat sambun khala ya zanhi somsari pali in assessira kap ne siam nganin panpa khwalei chu an ka tia CDF mindatin tuan vau ngei tu ni chun achim chap SSC ni Myanmaram chung thong in hun kipa a ummi thongtla minung thongthum hlenga luat nak kapek na tia ni hin thong ni kulathum April ni hleisaria chathan achua tutana luat nak amu tu na ni sualnak antua than asia chun thongthak ding atang mi kumchan rel piak chi in thongthak than an silai tia athan chi SSC ra kap ni luat nak an pek mi thongtla thongthum hlenga chunga do thlen nak chunga tlei khi le thongtlak atong mi ram khel le thongtla zeizat da luat nak an hu ti fiang te in thei asri lo chupina tutan SSC ni thongtla luat nak apek mi na chunga ramdang mi thongtla somkwa le priat zong ani tel tia an chathana an langtar insin thong in he nei niamin a ummi na ni an chimninga insin thong in ram khel le thongtla luat nak amu mi an umlo ti tluk asi tia an chim alun chia thong ni kolan ni April thaliu zonga thongtla thongkhat le zanga leng luat nak an rak pek hana in luat nak amu tu na chunga ram khel le thongtla an rak itel lo tia thei ase Myanmar ram pumpi thong in hun kepa shen atong mi ram khel le thongtla hi minung thong hei sari zali somruk an tia ram khel le thongtla zau khan tu phu Assistance Association for Political Prisoners AAPP ne anchajina an langtar Mandalay Ramthen Pinu Luin le Nongchu Ramria Mandalay PDF le SSC Rakap na chu April ninga in nilhei li tiang ani kape SSC Rakap somsari panga anthi tia thai ase Mandalay PDF chu thongni kolathum thokin tape new operation minin Nongchu peng le Pino Luin peng ramri hun tam nga ya April ninga in ka dau nak antua tia thai ase April ninga in nilhei li tiang ka dau naka SSC Rakap ni raltuk nak helicopter jet fighter le siam ngan tam ngai an man tia Mandalay PDF ni an langtar April ni hlei khat le ni hlei ni chu maiton ka dau nak achuak lo na in kap ni in siam ngan in ani kap April ni hlei thumin ka dau nak azuale April ni hlei li tiang ka dau nak achuak tia an langtar che April ni sha ka dau nak lewa SSC Rakap ne MI35 yak 130 le Su30 in voihlai nga song an ka na chuni thiama Mandalay PDF ne SSC Rakap sakhan anwaka Rakap somthum panga song anthi anma lein Rakap pasari ne nunnak an pek ve hleinga hliam an tuar tia an langtar nihra chung ka do naka hin SSC Rakap zakwa song ani tel tia thai ase chu ka do naka chun SSC Rakap somsari panga nak hlomlo anthi tia Mandalay PDF ne chathan an chua SSC Rakap ne vanlong in vehicle lesari an ka April ni liawa anma le anma ani pali ani ka ruanga Rakap somthum song anthi chap tia PDF le ni chun an langtar
min mu peng bung majikin khwa SSC rakap somriat leng chu April nil heruk jing suimilam pariat mini somli songa 80 mm in vairiat 60 mm in vaini kan ka na e SSC rakap pariat an thi tia DK PDF min mu in tuan vo ngei tu pakhat ne achim chu ka do na ka chun min mu peng hriam tlai phu na I bomin an ka na tia thai ase April nil henga liu zonga min mu peng thi song khwa a hun akhor mi SSC rakap chu hriam nganin suimilam pakhat chung kan rak ka na e athi mi le a hliam mi an tam tia zero korela shroi tu thet chi ni achim tanin tari ramchen ko tong peng sei phu kho pitu sit shroi tu panhi chu ko tong pa kha pha ne April nil heruka kan phim hlom na tia tuan vo ngei tu ni an chim April nil heruk Zaanlei suimilam pali songa pyu so thi shroi tu chowin le shroi tu chang mien ong na chu ko tong pa kha pha ni an phim hlom na e an mei thal le zen kun na zong an lak piak na tia thai ase ko tong peng chunga a ummi SSC rakap le pyu so thin ha chu mizapi sina rak I fon changu nani fon lowa chun kanin ka peng na lai tia ko tong pa ka pha ni rawrin an pek na tia thai ase rampi nol ngai nak la tu SSC rakap boyzik minong hlain chu Time magazine ni thongni kulathum kum valei chung ram shroi tu min thang minung zakhat athim min ha chunga atel ve e minong hlain chu ra rang phu min thang Taliban chang tu tia an langtar Time magazine ne valei chung ram shroi tu min thang minung zakhat chu thongni kulathum chunga athim na e chu chunga minong hlain zong min chiat leya atel ve minong hlain ni nol ngai nak alak nuwa ram mi na le democracy dirpi tu na chu zo chia tukin asem na pina atha na e khote athong leng zong asho ruanga tual chung mi sing thaleng ral rialin anjam Time magazine ni alang tarninga yakhain ram chung muslim na chunga mi phunchimi timnak tiangin ka daunak atu arwanga muslim na harna konga tuan vo ngei tu asi ti in anlangtar Time magazine ni vale chung shroi tu min thang zakhat anlangtar mi chunga Ukraine President Zelensky Brazil President Lula da Silva US Senate Mick McConnell Australia Prime Minister Anthony Albanese US President Joe Biden Japan Prime Minister Fumio Kishida le Germany Chancellor Olaf Scholz na zong anitel tia thai ase kan balu peng pajichi khwa a SSC rakap jet fighter ni ka dau nak atu arwanga nun nak aliam min ha chunga UN Security Council ni mo chet nak zaiman an lang tar lo ruanga NUG Foreign Minister Dozin Ma ong ni fak nga in UN Security Council chu asai sel UN Security Council a veto nol ngai nak angai mi ram na ni kan balu peng pajichi khwa a SSC rakap ni thanon nak an tua e tual chung mi azaleng an thi mi hi ram chung boinak so asi tia nan ruwa ding asilo min mu kutong in SSC rakap ni thanon nak an tua mi ase thu ok le phe ok atha mi asilo hi konga UN Security Council ni mo chet nak nan tua lo mi chu ning zak ngai ase alhain veto nol ngai nak angai mi ram na ni tuan vo nan ngai tia NUG Foreign Minister Dozin Ma ong ni chun achim April nil hei khat pezi chi khwa a SSC rakap ni tual chung mi thanon nak atua hnu ni khata UN Security Council chu inka khar khumin meeting an tua kona in veto nol ngai nak angai mi Russia le China ne SSC lei an tan cha a an meeting tua mi chu santlei nak angai lo tia thai ase SSC rakap du lo nak le chawhlan lo nak hi chathan so in chua chan asiti lo atakin langtar chan achu chang SSC rakap kutin kham chu chim lo Myanmar ram mi na ni an her mi aidin ti rol men an kan bom kholo meetinga malema I alnakin chan an dong tar ding asiti lo atakin an tuan ok asi chang te achim chap pajichi khwa nun nak aliam mi na hi minung za somriat paruk an phan change chu chunga kumthling lo ngak chia somli ani tel tia NUG ni an langtar tutan kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong tar ri lai the chim post thajang akan pe tu nan dilak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin som na